jam tre ngimle aban yo tanglai puar tanglai pu ki candidate yo tang khat pramut kataru dan ki kep palashu ala kai tiket ki gitu ki wan pan ga klimat namar bale boro ki sngo le la long shuru banile election klem pisa tang khat pramut yo ki candidate bangine kon yang election emily mentapat nyo pras pramut nagoi constituency wan pan tiket hala bukot tingi hab ai tangi tigai ke bagi ko abang ni pergi fight ba kalau ba nang ni syakwa kan bagi penkre lagi ke MDC what pelik jumat ya utar kandidat pelik jumat ya ke parti pada dengan nongrim jaga parti benar what pelik jumat ya kandidat budai pelik jumat ya ke nongrim jaga parti pada dengan parti ai ke parti kan pilihan dua weru syariah ini nyamsai jadi beliau kita ngilak ban syariah kita nang syakir kantam ke MDC election ke balaban pet kat baman oh ni teng-teng apa ni syang peran ngelam yang lasuk bamban MDC election bani badan nomor lagi try sudah mental lagi pagla tiket mas njok ni nak PNPP mante kabama nak kata tahu oh tidak bendan ki perlat ki pistoye tidak bendan ki bayi ki basem kita pan tiket mereka pukut ongkat bangarai ke parti ngapiang baik katakan kan yalam ini katakan kan pelang ini bangin yo ban ket ya uso jangga jingjok batang ila ban yo ega jing sensyar haus nam apepra kan mau uni umare lingkong UMP jingi uletam lailak ya pue hajar tam menta uns ai ya tau ding hakini ke bandemare MDC kinir gede ban tampun bat ki gens ai kita ke bandemare MLA bangin yo ega jingjok awal pepra yemde ban rem hakini ke lai kali election to kipat bang pergi jangan kamlele ai ini gendong ke jinge ai ini gendong ke sosan ren namar nyimla hot la kalong teman ke joplay la la ni kwa nak mentah-mentah hi ban sensyar no ya ke jelam galia ndeng hap ya ke por ke joplay ubleru haban tunjuk ini kum ke jat beri namar ngiru kipai ba teng-teng ni lah hiar lah kom perkhat lailam bagla ini minta akan ke voice of the people party ban sneng ban kraw ban ikai kumno ban wara ai jetli kumno ban wara ka akor ku puram kumno ban ile persya ai jing sniu kumno ban klepat ya ga chat menru nama ta jinyak lenti ke jing ko kipat babe tanah da jinyak lenti ke besok tingiwan nomor kata dah ke ke por ke pemerintah banai kumle ye pi badar ye puru ya kita ke AK ke jinyak lenti juga voice of the people party badu bangi kipat ba ini memang kipat ba kita scam ya ke jimut ke jimut